Identitarno svrstavanje uz granicu, rasprave o jeziku i pripadnosti kod gradišćanskih Hrvatov je naslov knjige Katarine Tyran. 34-ljetna rođena Bečanka s korijeni u Novom Selu se u njoj bavi z različnimi parametri, ki uz povijest, kulturu i jezik konstruiraju identitet gradišćanskih Hrvatov. Svoju disertaciju o gradišćansko-hrvatskom identitetu je napisala na slavistiki Humboldt Univerziteta u Berlinu, kada je od 2007. ljeta djelala kod znanstvena suradnica za južnoslavenske jezike. A znanstvenicu Katarinu Tyran sada srdačno pozdravljam u našem študiju. Dobar dan i dobro nam došli. Lipa hvala. Vaša knjiga nosi naslov Identitarno svrstavanje uz granicu. Čas si moramo pod tim predstaviti? Svrstavanje, odnosno identitarno svrstavanje u principu je prevod nimškoga identitäre Verortungen, ča toliko znači kada se mora lokalizirati identitet. A to lokalizirati, odnosno i usidrit, je mišljeno i u teritorijalnom smislu, naravno, ali sigurno i u prenošenom smislu. Znači, ča su faktori kada znamo reći ovdje si čas grabimo, ovdje si čas ulovimo i ovdje si već ili manje usidrimo našu identitarnu sliku. U predgovoru knjige pišete da u ovom dijelu išćete odgovore na pitanja koja vas jako dugo sprohađaju. Ča za pitanja su to bila? Sakarička pitanja. U principu sam ja odrasla u cijelom tom hrvatstvu u Bijaču i da, Senek su se postavljala kakova pitanja u vezi toga, kad sam ipak bila jako aktivno u cijelom tom društvu i zapravo sam počela s jezičnim pitanjem. To je za mene bilo prvo i glavno pitanje, dakle, to je cijelo normiranje našega jezika, gradišćansko-hrvatskog jezika, kako se to odvija, odnosno kako se odvijalo, kako se to i primilo i kako to dan danas izgleda s akceptancom, ali s tim da sam onda 2007. ljeta išla u Berlin i se našla u kompletno novoj sredini, su se otvarala jako čuda nova pitanja. To znači, mine su ljudi, da, ja sam počela objasniti o gradišćanski Hrvati i onda se nek došlo da ali ovdje oš i da ali onde oš. I cilj ove knjige je bilo dat komu ki se još ni čuda bavio ovom tematikom jednu jaku, opširnu sliku i jednostavno ispojiti određena područja. Tako da knjiga funkcionira i već ili manje za naše ljude, ali i za ljude vani ki se zanimaju za manjine i za ovu tematiku. Vi u vašoj knjigi pišete o takozvanom slagarskom ormariću identiteta ili mogli bi i reći puzzlu identiteta. Od čega se sastoji ta puzzle kod nas gradišćanskih Hrvatov? Principijelno kanim ko uvod reći da je identitet senek jako šarolikoga. Znači, to nije jedna čista, oštra geometrična forma, nego to je jako šara slika, kad senek odvisi od toga prema komu se moramo sad pozicionirati i postaviti. Znači, senek je pitanje du sam sad ja u tom kontekstu, du je drugi. Kod gradišćanskih Hrvatov je sigurno jezik jako glavna točka i ako gledamo na to ča zapravo stvara gradišćanske Hrvate, onda je i ta cijela povijesna pozadina jako važna. Znači, sami proces migracije, jer prvo kada se zna reći, ok, to je to če je nas stvorilo već ili manje. Isto cijela povijest ka se do dan danas odvijala, znači i na primjer to podiljenje na 3 države je čača jako prezentno dan danas. U cijeloj toj diskusiji du smo mi zapravo. Sigurno uz jezik i uz povijest je to te čuda čega drugoga, znači crikva je jako važan pojam. Bez crikve se jezik sigurno do dan danas ne bi očuvao. Mi imamo kulturno sega, znači od folklora početo do pop roka, znači krovodno roki se stvoruju, cijela ta mlada generacija ka u tom području dijela, ali naravno i takove stvari kod, na primjer, da, markeri, logotipi i takove stvari kada se jako plakativno zna vidjeti kamo se ki pozicionira. Ali jezik ostaje najvažniji faktor, ste rekli. Jezično znanje kod nas dost čemerno izgleda u trenutku jako slabo. Kako to onda izgleda dalje s identitetom? Principijelno mislim da s našim jezičnim stanjem nije gonc tako strašno kod si mi sami se nek povidamo. Ja mislim da bi bilo jako dobro ako bi se, znam da to malo pozitivnije gledalo, ako si gledam na primjer u mojem istraživanju cijela ta jezična diskusija kad se sad u 100 let dugo pjela,
Senek je bilo jedno te isto, mi moramo narod spasiti. Drugačije, ako sad ovo i ono ne delamo, mi ćemo se zgubiti za 20 let. Ali do dan danas se nismo zgubili i do dan danas je dosti dice, kad se govori, ja mislim da je važno da se roditelji za svojim dicom pominaju. Školstvo i sve to je onda dodatno, ali ja mislim da je polazna točka da se ljudi pominaju u Hrvatsku. A ja mislim da se u tom području mora, malo znam da već na tim djela da jezik nastane atraktivan. Lipa hvala na razgovoru i sve najbolje za vas. Lipa hvala.